Akasbani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pazari ahanbada maru oiba pau Manipurdagi afaspa lauthokhinaba Manipuri Human Rights Commission na Rajya Sarkar da khanghankhre Manipurda haukiba pung kunmari da COVID ki anoba case samri subna ahum thengnakhi mioi taruk leikhide amasung leibasida hauzik fawbada COVID-19 ki vaccine koti yankhai taruk hena kapkhre सरकार की फैसिलिटी सिंह सही तरह निपान की मथक की मियोई सिंह कोविड-19 की वैक्सीन लेम नकाप की कैंपेन लेबाक सिंह थोंबद सथरिबना नहा ओइरिब सिंह वैक्सीन असि कापथोकनबा अमदी अतै मियोई सिंह वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड की अकीब लैरिबना मियामना सेक्शनबा वाटपगी थवंग सिंह तोकपिदुना यारिबा मखै युमदगी सथोक्तना लैबियो तंगाई फदना सथोकलबदी फेस मास्क उपियो फुट तरुक की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियो माइमिट अमदी खुसा तोइना हामदोक्तुना तरु तनाना थंबियो कोविड का मरी लेनब ई पाउसिंग अमदी मतेंगी दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 011-239-78046 अमसुंग 1075 नि अदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385-2411-668 अमसुंग 1800-345-3818 नि हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मणिपुरदगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अफस्पा 1995 लौथोखिनबा मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन राज्य सरकार दा खंगहनख्रे कमीशन की एक्टिंग चेयरपर्सन खाइदेम मनी नंगरांग पाउमिसिंग दा हाई मणिपुर सिन थुंगबदगी डिस्टर्ब एरिया स्टेटस लौथोनबा राज्य सरकार दा रिकमेंड तौख्रे आइन असिगी मखादा मणिपुर दा का हेनबा पामदबा थौदो कया थोखिबसिंग अदु येंगलगा कमीशन केस अमा लौखतुना येंगसिलबा मतुंगदा आइन असि मणिपुरदगी लौथोखिनबा राज्य सरकार दा रिकमेंड तौखिबनी महागना हाई आइन असिगी मखादा मियोइबगी हक खोंगाउनबगी थवंग कया सथरकपना गणतंत्र चटप लेबाक अमगी सबसाबा वहनथोक लेरक्तबदगी आइन असि लौथोखिनबा थबक पाइखलकपनी श्री मनीना हाई राज्य असिगी शांति रक्षा की फिबम फगतले हाइरबनिना मियामना पामनद्रबा आइन असि लौथोकप चुमगनी मरमदुना आइन असिबु सनहनबगी अयाबा पीरिबा डिस्टर्ब एरिया स्टेटस मणिपुरदगी लौथोकनबा राज्य सरकारना होननबा अमसुंग आइन असि केंद्र सरकारना पुमलौ लौथोखिनबा कमीशन पीखिबा रिकमेंडेशन सिंग अदुदा याउरी केंद्र की मपान थौरम अमसुंग शिक्षा की राज्य मंत्री डॉक्टर आर.के. रंजन सिंह की जन आशीर्वाद यात्रा ngaraंगदगी हौख्रे डॉक्टर रंजन माउगे पांगथोकपा थौरमदा हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हंदकता नौना केंद्र की मंत्रिमंडल हापसिलबा मंत्री सिंहदा निंगतम नुमित पालन हेक लोइबगा मसा मसा की मरमदा चतुना मियामगीदमक अफबा थबक कया तौबा ngamnaba आशीर्वाद निरुनबा खंगहलकपदगी जन आशीर्वाद यात्रा असि पांगथोकपनी नुपी सिंहबु नुपा सिंहना थोंग मानना पुखलबदी लेबाग असि हेना शक्ति लेबा लेबाग अमा ओइरकनी हाइबसे प्रधानमंत्री की थाजबनी मरमदुना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट सु नुपीदा ओइना हाबलकपनी डॉक्टर रंजन हाई श्री मोदी ना प्रधानमंत्री ओइरकलबा मतुंगदा केंद्र की मंत्री सिंहबु अवांग नोंपोक राज्य सिंहदा तोइना चटहंदुना मंत्रालय सिंह अदुगी मखादा पाइखलिबा चौखा थौरांगी थबक सिंह खुमांग यांगसिन हनबा होनखी मसिगी मथक्ता हंदकता नौना केंद्र की मंत्रिमंडल चौथोकपदा अवांग नोंपोक भारतगी मंत्री मंगा यावहल्ली अवांग नोंपोक लमदम असि ख्वाइदगी थुना चौखरहंदबा यादे हाइबा महाके असेटपा फिरेब अदु असिगुंबा श्री मोदी की वाखलोनसिंग असिना ताकले मणिपुर हौखिबा पुंग कुनमरीदा कोविड की अनोबा केस समरी सुबना होम थेंगनखी मियोई तरुक लेखिदे राज्य की हक्सेल विभाग नंगरांग थोकपा चेरोल अमदा हाई पुन्ना मियोई लिसिंग मरी चहुम कुंठा तरुक टेस्ट तौबगी मनुंगदा मियोई समरी सुबना होम पॉजिटिव ओइखिबनी नाबा फबगी चांग चादा 37.3 यौरे हौजिक एक्टिव केस 5,418 लेरी अमरोमदा राज्य सिदा हौजिक फावदा पुन्ना वैक्सीन डोज 1,53,53,392 कापख्रे मसिगी मनुंगदा मियोई 1,13,13,993 सुबना मंगाना अहानबा डोज की अदुगा मियोई 2,2,92,993 ना अनिसुबा डोज की वैक्सीन कापख्रे ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फालदगिनी लेबाग सिदा हौजिक फावदा कोविड-19 की वैक्सीन कोटी 53 हेना कापख्रे ngarang phawbada phangba report ki matung ina punna miyoi koti 53,3,3,993 da covid-19 ki vaccine kapkhre kendra gi haksel mantraloy gi serol mana hai haukiba jun 12 dagi hauna covid-19 ki vaccine kapagi thabak satharik liba tangkak asida punna vaccine dose 50 rom kapangamle असम दा कोविड-19 की फिवम खर फगलकपदगी कामरूप मेट्रो जिला दगी लनाई गारी सिंग अमसुंग मियाम अतोप जिला सिंगदा ngasiदगी sathok sasin tawba yaragani adum oinamak inter district public transport ti makhatana thingkhigani गुवाहाटी दा पौमी सिंग दा वांगांग बदा हक्सेल मंत्री केसप महंता ना हाई
Raija sinba thungbada numidang pung 8 ayuk pung 5 phawbagi curfew lekhigani. Mangna hai COVID vaccine kapthoklaba mahiroi sing graduate, postgraduate, engineering amasung medical college sing yauna aroiba sahi gi parikha thagadaba mahiroi singi physical class tauba yaragani. Sri Mahanta na hai luhongba amasung mi leitabagi thorom singda miyoi 15 phawba saruk yaba yahalagani. Pradhan Mantri Narendra Modi na sabapati oiduna ngarang Cabinet Committee on Security gi mifam pangthokre. Sarkar gi pauna hai mifam aduda Afghanistan gi haujik oiriba phibam gi matangda kupna khanakhi. Mifam aduda ngaksel Mantri Rajnath Singh, Griha Mantri Amit Shah, Selthum Mantri Nirmala Sitaraman, Pradhan Mantri gi Principal Secretary Dr. P.K. Misra, National Security Advisor Ajit Doval, Cabinet Secretary Rajiv Gauba, Foreign Secretary Harsh B. Sringla saruk yakhi. Imphal da ngasi phongba pause singi maroiba pausingi damak haujik Maibam Dwijamani leire. Dwijamani Thagasari Nganthoi Lakadoriba Assembly Mikhalda BJP na seat nifumari nifumanga phangani haiba Chief Minister gi wafam Union Minister Dr. R.K. Ranjan gi Jan Asiward Maudagi Hokre haiba madi Manipur dagi disturbed area status lokthoknaba Manipur Human Rights Commission na state government ta recommend tawkre haiba pawna Imphal ngasi phongba pause singi maroiba pawaina phongnari Lakadoriba Assembly Mikhalda BJP na seat nifumari nifumanga kagani English Mazamapan Humbudra da create Taukiba Port Amana Manipur Maset Taribani Haiba Chief Minister Nongthoman Birena Phungdokiba Wafam Naharol Getaudang da banner headline Tawduna Phongli Union Minister R.K. Ranjan gi Miyam gi Thaujal ni begi Khongsat Maudagi Hokre Sel na Mihut Khaladi Leibak Mangani Haiba Chief Minister gi Wafam Sanali Bakta Ahan be headline Tawduna Phongli Union Minister R.K. Ranjan na Miyam ga haktheng na unaduna blessing lowba Jan Asiward Jatra Maudagi Hokre haibasana pona famda ahan be headline tawri Minister Ranjan na Miyam dagi Thaujal ni begi Khongsat Hokre awang nongpau region land link ohelle haiba paw irei bakta ahan ba headline tawduna phongle Dr. R.K. Ranjan gi Jan Asiward Jatra Maudagi Horaga Imphal yaurakre External Affairs ki portfolio sinaraki basi India ga yumthang nariba leibak singa afaba mari thambang ngamnabani haiba R.K. Ranjan ki wafam Isel Express ta anisub headline tawri North East Santi amasung Saukhat pa puragnaba R.K. Ranjan na sangsilli haiba paw People's Chronicle da ahan ba headline tawri Armed Forces Special Powers Act logthok naba Manipur leingak na Center da Taksin naba Manipur Human Rights Commission MHRC na khangan khre haiba paw Isel Express ta ahan ba headline tawduna phongli Manipur dagi disturbed area status logthok naba MHRC na state government ta khangan khre haiba paw Imphal Free Press ta ahan ba headline tawri High Court ki interim order na Minister Lukhoi ki mathakta charge sheet file tawdana ba khangan khre haiba paw ma hoyan lan paw da ahan ba headline tawduna phongli Manipur da COVID-19 ki positivity rate sa da 8.2 da hanthare haiba paw Sangai Express English ta ahan ba headline tawduna phongli Pawasi asimaki Manipuri edition da su ani sub headline tawri Imphal ngasi phongba pawse singi atai paw kharadi state government employees sings his work strike hokre People's Chronicle Nambul Turel usi da amuk hanjalle Manipur ge Swachh Bharat Abhiyan kadai da satkre hoyalan paw Nung dolan thongi pibam Manipur laingang na hanne yengbi khidre sanalibak Nauna pay structure revised tawba singdagi area lokatkani pongnafam Antibody cocktail na COVID tagi mi siandaba ngamle haiba pawama sanalibaki anchor kalam da phongli Nganthoi Thagasari Dwijamani loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask uppa phuttaruk lapnana leiba khusa amadi maimi tarutanana thamba haiba samba thawong ahum asinga na satpinaba amuk hananing singjari aroibada maroiba paw amuk Manipur dagi afaspa lokthokhinaba Manipur Human Rights Commission na Raja Sarkar da khanghan khre Manipur da haukiba pung 12 da COVID ki anoba case summary supna hom thengnakhi mioi taruk leikhide amasung leibak sida hojik phawbada COVID-19 gi vaccine koti 53 hena kapkhre Paulo Jare